یودم بینی. سلام دوستانی عزیز، امیدوارم همه شما خوب هستین، صحت و سلامت هستین. از این ساعت در ما 12 شد، 12 شب 20 به 21 سپتامبر ما аэропорти Калисов омадагием барои як документ роӣ кардан дар кораи документои чама омадем намиҷа одам кофтем барои равон кардан як одама ёфтем уҷо рози гап зади санқатиш документора додем инами хел документора мебаран аёҷа ислоҳ мекунанд хатогиёша баъд бо обратно бо ба дасти ягон каси дига насиб боша кайк воресчид бо мегиранд равон мекунанд. инами хел кори мо фақат аэропорт наомадан чанд бор оли аэропорт омадем документ роӣ кардем документ гирифтем имрӯз не бо амахел имшаб не намихел ози регистратсия сар мешава регистратсияи чи самолёти клуб мепаридагӣ намихел одамои клуб наинҷа ҷамъ шидагиянд ҳамаш намихел аэропорти Калисоваи шаҳри Екатеринбург. рафтаистем ака документора споридем мошина о як тараф дамондагием парковка бесплатна да мошина оз мерем мегирем мерем хона تو با یک دشت پر از گل تو با یک شهر طلایی تو با یک دست پر از مهر تو با یک عاطفه میمانی تو با یک عاطفه میمانی تو با یک دشت پر از گل تو با یک شهر طلایی تو با یک دست پر از مهر تو با یک عاطفه میمانی تو با یک عاطفه میمانی تو با یک عاطفه میمانی تو با یک دشت پر از گل تو با یک شهر طلایی تو با یک دست پر از مهر تو با یک عاطفه میمانی تو با یک عاطفه میمانی
باید نور درخشان تو به یک عاطفه میمانی تو به یک عاطفه میمانی تو به یک دشت پر از گل تو به یک شهر دلاری تو به یک دست پر از میر تو به یک عاطفه میمانی تو به یک عاطفه салом дӯстони азиз, ҳозир ма бо дар аэропорти кольцоваи шаҳри екатеринбургам. Чӣ хеле ки ба шумо маълума, як ҳафта пеш мо документиро додагӣ будем. Як ҳафта пеш не намедонам, хай мумкин ами 3-4 рӯз пеш да документиро роя кардагӣ будем барои чӣ кардан, соз кардан Тоҷикистон пулоб документиҳои чама уҷа созиш кардан. Ина ки имрӯз равонашон кардистан, насиб боша бояд ки самолет соати 7:05 бояд мехамбид, лекин задержка қатъи бо меояд мисли ҳар вақта. Соати 8:15 бояд самолет бихамба. Документҳоро роя кардистан, насиб боша ҳозир мегиремшон, баъд мерим тарафи хонабу. Ина дар иҷа нависондагиай таблода. Ина болода самолет куляб 7:05 бояд мехамби, лекин задержка қатъи 8:15 меояд, насиб боша. Ина михели сар ма хестам барвақт, саросима шида хестем омадем, лекин самолет боз задержка мекардай. Ина михели одамо оста омадаистан, мо омадем, одам кам буд, гапши ами 1-2 одам буд, тамом. раи мо як фақат ами тарафи аэропорт шидагиай. Чанд бор хел документиро роя кардем, аюсубо соз карда равоншон кардан барои гражданство кардан. Так что бояд ки кадоме ки гражданство карданӣ бошен, документотна хушрӯ нигоҳ кунен. Ҳама тарафа бояд ки дуруст бошанд, идеалӣ бошанд, барои қабул намекунанд. Агар як ҳарфаш нодуруст боша, мисол як вергулаш, як цифраш, сразу мегардонанд. Барои ҳамин касоне ки гражданство карданӣ бошанд, ҳама тарафа документотна соз кунен, баъд биёен, баъд биспорен. ина мехел на иҷа лабораторияи медицинский центр Квалита Мед. иҷа тест меспорӣ барои ковид. ина мехел агар мисол все по плану боша, мехел срочно набошад, 2200 сум будай, 24 соата, 1 суткада тайёр мешидай бепешкунам камтар. ина мехел агар мисол ҳозир агар парвоз кунӣ надошта бошӣ тест, 7900 сум, 2 соата тайёр мешидай пеши парвоз кардан. агар срочно боша 5900 сум, 6 соата тайёр мешава. агар мисол пагоҳда парвоз карданӣ бошӣ, 3900 сум, 12 соата тайёр мешава. ина мехел дӯстони азиз, соат ҳозир 7 чидай, 7 чидисте ба хиёлам. мо омада будем соат 6:30 буд. инҷо полора шуштестан. Мы документы грифтим, рафтести. Последний бромадан у бачое. Я хочу машина кантар дуртар мондаги майчи. Аэропорт.
او امروز هم خشبه که اسکی ساقی نکی خنگ نیستی تو با یک دشت پر از گل، تو با یک شهر طلایی، تو با یک دست پر از مهر، تو با یک عاطفه میمانی، تو با یک عاطفه میمانی، تو با یک دشت پر از گل، تو با یک شهر طلایی، تو با یک دست پر از مهر، تو با یک عاطفه میمانی.